Blay phi barok menta ngiwan hakane ka program ka ba nakaliang jong ka Bosco Integrated Development Society ki penlong ya kani ka Business Expo. De ngin ya page menta ngin ya lej haman ki stall ki kam ki ba maki ki wan hakane ka Business Expo ngiyo ban ya keren bat ki pada kin yo ban introduce lane ban batai ngi khiat hakane ka program ka jong ki. Piwan ka kenhun ayu. Ka originally made kan ni kemud pishna da dala dia pishna long gini dei ba pishna hi da ki jong pi okay kemud dap training na Kini pishna hi pishna hi kan training kemud long don sabah ganya kan ni ka kam pisa se malki te komno tip ba kadon kan ni ka expo business expo hang ni Podon Bosco kemud hang ni kaya kani ka stall pi habwai ne kemud free pi suwan ban pen I ba kani ka kasap ga jong pi ne ba kini gitiar ga jong pi ba ki bru kin wan ten to all the best ta mo nang ya kiu kasap ba pi don to mo ta to batai ngi khniat spang gini ki tiar ki tar ki jong pi sna pi pendap training na mangi tingin nang dai ki student pemai ini bersama student berem na pi training Don Bosco jong kani ka bit organization okay te kamut menta pi wan ban pen I pai ba hang ne ba ki bru kin tips pang gini ki tiar kani sondor kan no kan ya ini sanajar kadi ke kan ya bale barbecue 8 tab do ne hai saya just dikit ke okay sebenarnya ini adalah belajar kamut kan ya sanajar mo pi ong sondor hah uji pokok ban ini rolang hai ka sondor kan no kan ya sawajar nyuspa okay ketu sondor kan no kamu gini gidai ki tiar ki basna ki khna training snapo Don Bosco Technical School okay okay to all the best Don Bok pin la ban penyat nang ta ibu kin yo ban UI ya kan ka talent ka sap ka jong pi ma te pidai na ka kanhun ayu ba wandi Dona kamut pim dai na kan kan Don Bosco pidai wa dap training nang ni kamut lakam selam pada pila dap training pi wan penpau pada ka sap jong pi ni pen I kamu dia kani ka stall pi don kamban wai ne la shu I free bet na kaliang jong kani ba peniat ne ya kani ka stall jong pi tempat orang by stall dengan mereka consider it okay ta iki kini ki ba pi wan di ni kini kita ki biscuit pizza cake pastry cheesecake fruit salad kamu nengkong pi pas training na po Don Bosco hadin pi laseng kakam lajong kamu pi bu hidang datang ki home baker kamu pi snahi dala dia gini ya kamu pi layo ban peniat yau mentah kamu ndai bukan tambah kibriu pat kitip kumno spangga kam ga jong pi mo nomor pi bu hayeng kumno ki pi advertise se kibriu mentah social media na po Instagram ne website ne website pidon ki Instagram pi ai kertang kumno Instagram Madonna okay toh kermen bagi briu kin sayo sngo bikin yo ban order na pi mo to all the best kata toh all the best te kong gani ka stall pi manu pentip ya pi badon gani ka stall ban na
ban wan bu hang nem ta Trong đó đi không? ha ha Trong đó với sống tốt thì ba chục ít kìa. oh ha 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 Siêu là chịu tốt. ha 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 biasa saya Dạ sao mà lại sống. oh kemudian mentas ni kemud kan ni ka stall balong kum kan jadukan ni ban pen i hang ni ban wandi hang ni kemud ba kadai free ha ha kaya tu ngelaya keli kan nyal prajim seorang free tu mah kemud Shim. ha 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 oh kemud pi wan di ki jan Cái hành ông. ha 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 te man kasni pat pibu syai Kadang hang abu bukan kamu kan kok. amo kendro amo lai mo kendro oh toh kermen bagi beri kin UI tap dah bagi niawan sedukan jong pi semu kendro toh all the best semua toh ha em kini kita ki jan ba pi snahi Em đi kita ina ina kifore okey to shui ya tu kan yangi pila ladi ni aman takasni Subiang. Subiang tambah piyo free am kan ni ka stall tasni Thôi. okey Jadi ni ki man kasih pat pibu dukan pi Rất là dịch màu lai bật vào bộ phận. jingking mulai berpok se. Oh, toh kermen bagi pajakin yo i ta, bakin yo wan sedeki dukan ki jong pi. Kai kerteng gumno ke dukan. Hah? Fabulous Family Store. Fabulous Family Store. Okay, all the best ta. Toh. Mah. Ta. Te to ya tu yang ikniat mo sepang gini ki jan ki ba P1 ban pen i mentah. Ini ki jan ba P Shnahi na. P Suhi. To ya tu se yang ikniat mo nakai ka kenhun na ai P1 ba P Personal. Hah? Business marway. personal business man. Ha ha ha. Ketika apa besar Aba basya. Sedang nadu ada jalan. Stang bro ajar katra. Kemun man kasih pi bu hai gini ki produk jompi. Order deh. Ha. Ti kum nupat ki bro ki tips pang ka kam jompi. Ki iyo hapo Instagram page dong. Ha ha ha. Tadi jika apa besar ni. Ha ha ha. Oh, You should text message mo. ki order. Kim padon ka website ni. Yang Oh, okey okey. Ti kum nu ka ayat ba? yang Mentah kasih pat ka ayat ni. yang terkasih deh tempat saya. Okey, toh all the best kata. Mene pi ong po ledikin. Hoy hoy ni pun dia hal dia. Oh, long pi dei pa ki kena ledikin, student ledikin kan mentar udang peteng kan. Em ni lah dan. Oh pila pendap ya ka fashion designer na po ledikin. Mentar pila ya. Laya lehi laya Shnahi. To all the best ta. Ton bok mo pin lap ha. Ton bok ki bru kin UI kan nak ni ka jing ya kendu mentar ba kin yo ban please order na pi. Pi ai keteng no Instagram. Apa besar. Aba best cha. To all the best kata. Mo. Kamu pi si perlok bet ya lek gini. Oh okey. Tah. Tah. Mo. Jangan tu pila tip ong. Hah? Tah. Tah. Lên nhậu style mà. Thế cũng nó phi long. Dạ tiếng nhỉ. Ya biang. Ôi. Cũng nom ta singi la đi ha. Dia ni. Dang je. Kamu pi dai gi ba training na po Don Bosco. Ôi tambah di ba lakam slam ngalah dan cakap training pasal ham. Oh pila. Training. Pila la kala ai training ki wei. Training center. Training center hapo sorang kam pi dai ku rayu. Ada kirim di bahasa Indonesia. Oh, ngalaya kendo ti ba shaming tu sin la ong ganya nga. Tem ta kasih kan la yo pen i perthai non ta te. Mo. Oh, kamu kat nungut ki kena training vidon mentah. Mentah cuma tiga bahasa kedua. Ha. Tak balong pertama. Ada jang private di langsung tu. Ha. Tu beli pat mentah P1 pen i sini selong. Kikat yang ngapain ni? Ha. Sekarang Tu kabiang hi kata. Kamu pi la dia pi dap training na po Don Bosco. Entah pila la bana ai training saya ki wei pat po sorang kam. ini really kena olah depas. Oh, ha. Oh, tah. Ngelawan di sini sorang kam ben hakat tu. Te kumno mentah kasih.
kamu tu mentaki beriu ki tip kumno ban ai order Shafi napo senong ya kini produk jong pi. Jing tip tu mensuap kan tidak ada buku sapo jangka medium no jangka berarti CCTV macam tu di 7 news Kita tinggi dan atau na Instagram. Oh, Instagram. Number ini ada. Oh, okay. Instagram pi ai kumno? Viva Six kan ini. Oh, Viva Cakes mah. Oh, okay. Kamu ki nong order ki bun baik. Bos nong. Kamu minta tem pimlat ti lagi jat ban ong ban Songkai tu. Lahap ban pendap ya kam. Toh, all the best kata setenat mo. Pila pas Don Bosco minta pila lak ban create opportunity lem nam ta joki wei. Toh, kata angin saya kendo. Mah. Toh. Toh. Mah. Toh. Video ni. Ide ki handmade accessories yang tak bikin embroidery mengalek ki. Oh, kamu kini kita ki bapi yasnahi. Oh, pi training hai. Ada self taught. Hah? Self taught. Oh, dala dia. Pilan hi dala dia, pi yasnahi dala dia. Kamu kini kita bapi yasnahi lagi kiti jompi. Kinu bapi yasnahi. Ada kini dan yang ta lagi pun chance untuk mengalek hina. Hai. Yang ta kini lagi pun chance. Yang ta ini bukan tu. Niru mengalek hi. Okay. Ta niru pendant. Oh, kini rupi yasnahi. Kini pidi kat no. Ini sebab Tapi bu dukan hai ipat. sampai dan bukan mentang kadang dia betang naying be Nayeng. Te kamut ki beriu ki order kumno napi. So text benda WhatsApp nanti dengan alih delivery tu. Okay. Pi ai kumno po Instagram pan. RM handmade craft. RM Handmade craft. Syai ka organisme mo RM handmade craft. Oh, okay. Ngadil bat bidding tu, ngadil embroidery tu, ngadil return gift tu, tak bagi crochet work. Oh, gini ru bapi yasnahi. Oh, kamu pi long talented kan pi klem lit training ri pi la ban sinakat ni tamo. To all the best. Nang kiu syafrang. Thank you. Mo hakasap pi don. Tah. All the best mo. Tah. Oh, Don Bosco. Pi diu nya. Di biscuit buat acar. Dis biscuit buat asyar. Pi training hai. Ini ada musko. Don Bosco ha? Noston. Mu pi dei giba pas training na po Don Bosco Noston, menta pi yasnahi gini. Oh, kamu pi dei na po Noston kan? Na po Don Bosco Noston. Tapi Noston pi bu dukan ne kumno ne. Ini nasi paru. Na po Production unit yang dan musko. oh na po production. Kamu pi ang under training menta. Ong baik experience tu. Kamu pi la long pi la yasnahi pi sia kan gini. Te laladi ni am takas ni. Hah? Steng ladi. Pinoston saan no? Dan musko he ngaten na clear ya. One training itu Oh, pidel noston. ngade nari yang do tomo one training dan musko. Hanoston. Pidel jaji ya? Jangan ini. Oh, to all the best ta. Mo ba pinang kiu syafrang. Mo pila la ban snakat ni te. Kan blok ban yo ba pin yo ban sengkam sengjam no dala dia. Mo. Ta. Ta flashbon ta. Na. Mulai. Pi ba training na ina. Oh, sudah yasnahi. Kam training lah. Oh, kamu kini baru kau kini bapi yasnahi. Syat punya jauh syai pat man kapur. Online. Di online. Kamu nu kibiru kitip pat bapi yadi gini. Ba le Insta ki datep iwe la kala apa yang Oh, kamu ka order ka yad bet man kasngi. Menjudo. Ada la best deh. Kamu pidang pulih atat ne pi la konstrit deh ne. Hai pulih. Selong kemas. La jandap ne? Next year. Okay. All the best. Pinang kiu syafrang mo. Hello. Bat This is pidang pulih bat pila aru ban seng kikam lejong kum ni. Mo. Te to all the best. Pi ai kerteng kum no Instagram bagi brief kin yo bantip. ni dan la kajang ni adil I repeat once Okay, again, jom pi kum no. this is an announcement for those who are DT the food stall is Jom pi ban number 15. accessories 2.5. Jom pi accessory TS
Tea accessories. Okay, all the best. Kermen bagi beliau kin UI. Batkin order sibun napi. Mo, kan no follower po Instagram. Dan tam sepak tam. Jompi. Okay. Tu mentapin sakiu no ma. Tu all the best. Tu. Kinu basnahi. Kini. Snahi. Oh, ni kan no. Tadi bang don senyuk tu ma. 15 deh. Ngam don senyuk pat deh. Tadi bang don senyuk tu 15 orang ni. Kan no PD ni. Asan po pisa sei. Oh sa nom song. Kemud pi training na po Don Bosco. Kemud kini ki jansam pi ya thanhi ne. Pi ya thanhi. Teman kasngi bat pi penyak yau sei kini. Bukan Hanung Song Kerat. Oh kumta. Kali hajar KFC. Oh. Mom's daughter tailoring and embroidery nomon song. Todon bok ta gibriu kin ai order sibun na pi ma. Mentas ngila ladi. Hah? Patip dah. Okay. Ha. So all the best. Mua. Second do. Mua. Don bok ladi. Kinu ki badai handmade. Nah, Oh. ada di bag. Haha. Oh gini ki. Gini ki bang. Kini di kijan, kini di raisin, kini di beets. Kamu pi training na eh. Nah, Bosco benar. Na Bosco penar, na po Jawai, kamu pi na po Jawai. Kamu mentar pi stay sa Jawai pi bu dukan. Haying. Di don dekat Instagram page. Kamu ki beri online bet na pi. Kamu kini ki Sabti ki janju ki dai ki ba pi sena pi. Ki dan ki students bala pasang sai. Ni ruibe. Ki sohi te pila ban order kini ki design. Bikin measurement harga. Size pecong sipin. Oh, okay. Tapi suku apan cuci baru apan design ke by soro. Latih. Kamu ba ki beri ki order lengba jongpi lengba ka social media. Pimpadon website daka Instagram. Pi kertang kumno Instagram? Ani Creation. Hah? Ani's Creation yakini. Okay. Te yake. Kini ki designing pat ba kun kun kun. Oh, betul. Peni gitu. Oh, jadi Bam Mukim. Oh, Bam Mukim. Oh, okay. To all the best kerben bagi bakin UI bakin ya ai order sibun na pi. Ha, mo. Ha. Te to all the best kata. Mo, laladim tasngi. Dang di. Siom ngam long pong dan ladai ban order langar. Order ni. Lagi samlane bahaya kun ni. Dan ma. Amgan sawan sim mo. Jadi Jansam. Tani. Pidina Samalki. Oh, okay. Kamu kini rupiah tani sia. Varian khasi ini. Kita order ini itu ini. Kena pakai kena desain kita ini. Oh, okay. So tenar kata. Te kamu no pi bu dukan hai. Ayo bukan. Hayo du. Oh. Pajan morpan. Pi ai kerta kamu no dukan. Hah? Pada embroidery. Oh, to don bok tate kiba UI nang ni te lasuk tate ban wat dukan jong pidai sayo. Laguan apa tadi dawan. To all the best kata. Mua. Ta. Ha. Mua. Ta. Hai. Okay. Te father kini ki tiar ki ba snana po. Kani katiar kada bang isna na Bosco penar training center. Oh, na po Bosco penar Jawai stay mo. Oh, ini nang tay. Ka caka ka jungi ka nang kaya mi mentu. Asaleni koloni. Okay. Mat kada ka caka ka bang ai training ki kena samla kerpang e jigisa na ka banta ki kena jongka west pat jongka east Jantia. Hills mo. Okay. Ka target ka jungi bun sini kidai na ka banta ki kena samla. Oh, ni pediang yakiweru. Mat hapos ko pernah ngibun ngiron bun ki training ibang iwan rang ni kadai tang jong kau ka fashion designing ani ka welding bat ki ka carpentry
Lakukan itu balai Sombhan in Pelipshaya Kumpadan Ika. hantu ko tinggal sekolah. Kin repair Shipam Bosku penaro. Okay. Tekemut gini kita gi basna ki students. Ini baru di personal trainees sudah kita. Finish. Daga jing guidance jong nong hikai Nong hikai hai. Kamut pidai pada ba in charge te Yang ada manager deh. manager. Oh, okay. To kermen bagi samla nang te napo Jante Hills kin yo i kan ni ka. Kubor kin ya yo ban ya. Oh, aku itu apa deh bagi trainees ngilap da. Aku deh bagi vocational training ngilap bagi samla jaga Jante Hills. Kim da respond sama apa. Ha. Dari sing iwan jani ru daga tong ba inla ban kring aku deh bagi kena ki bom don kam don jam dan ki badon ke jing tung ban seng kam la jong. Panon persang ikini ki skill ki waper ki hard skills waper. Ma banum saniatan akaban ya kiwe banai kam. Dari ban stang hidala de ban yang hidala ki jong hijat da kaban nang ikini ki bro hakul kom ka biak. Takum ka jing kai ka ba la ahi da ka selepas zoka soka ma patahi ka de ka jing tung ka jing lang ba mau ki samla ki jong ha Jante Hills kin laban yang lagi jong hijat makin lagi bahasa iso bahasa andek lai he patahi ka de ka jing tung ka jong To kulish bun fada ya kata ka jing pensai jumping ngaj kamba kan long fruitful ba kan nika ka expo business sang ne mo ba ki brew kin yo i ki brew kin tip bata ki kena samlakin yo men simban wan ban simban ta to kulish bun fada kata mo hai ta ini gede ki trainees oh okay to nang le paham mo ta terima kasih kalong ke ke baso tanat ha ka bangi yo ban visit ngiyo ban wan jungo ya kan ka business expo ke penyat ka Bosco Integrated Development Society pan ngi isya ba ki products ki bami na kita ki cakap training mo na po don Bosco bat kumta terter ki kena samla ki ba don ha ka sap paper mo ki balaya stang hi ban explore ya laga jong ka sap bat menta kadon hang neka opportunity nam ta jongki ban wan pen i perthai bar wan pen pau perthai ka sap ka phong ka jongki te sotanat sibun ban yo i ba ki kun samla jong ka jaj ben reu nanin po ka jala ka jongi ki kiu saprang ha ka sap ka per ka bakidon pat kan ni kan long ru ka jingkhot nam ta ki we ki samla ba kin pele jingmut bangin nam pele jingmut than tang ha ta banong ban ngin wat ki kam sarkar ban yun re ngin sedang no da ki kam ki ba kum kini ki jaj kam mo ki kam la jong te phila ban le training ha kum kini ki vocational training kiba don kum hadon Bosco kiba don kum hapo don Bosco Shillong kiba don hapo Bosco Penar kiba don hapo Nongston pat kum ta ter bat kiwei ru kijing ai training mo kiba penlong ya ki kena samla jongi bakin tebit hakata ka kam hakanu kono kaliang ka baki don ya ka sap ka phong ka jongki te ngaj kam ba ki pat ba kiba yui bat kiba saki ya kenika business expo hang ni ba penlong bat bala penyat da ka Bosco Integrated Society ka along sya ka blessing ka along sya ka jingkerku bat ngai skam ba kan nang yok mensim ban nang ai mensim isu ya ki wei pat ki kun samla hang ne po ka caj ben reu hang ne po ka cela ni sibun